mun sang le ram sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te in zain chibai kan bu ka cheu okas niruk in rin ni ania dama in om theu kan be sei tun tuma chuan Russia ain khawsa le ta tia bultanin international news le politics kan ngai tha ho le don nia United Nations Nuclear Non-Proliferation Conference Rorel na chuan Russia chuan nuclear war chungchang asoi chuak le tangengea Russian palai Alexander Trofimov chuan Ukraine invasion a Russia in nuclear warhead manatum tia puna om fo chu changin Ukraine boina thua hi chuan nuclear Ralthuam manatul na a omlem lova man po kan tumbok lo amaro chu west ram te hi anin rola NATO in vai vung reng hi chuan chumi chan let nan Moscow hian alangai tu leng chu ti in asoya United States chu direct take in rola apu tabok United States in himar sapetoa tuna nasam sarile taboka Russia hian a beina tel ve boka nuclear warhead man hun hi kan ngak chuak theidon ne na lang tatlat mai US point Poland airbase a Ralthuam da bel le tabok tunlai international politics boruak zet hi chu World War cho chua theina na hun du omber ani hial mai ome Ukraine anin do mup maya Taiwan lam hi han puak ke le vai se chuan Third World War ani ringot to mai don Russia chuan United States chu direct taka Ukraine in dona tel angin angai to a United States po ain po cha ve mek ne na lang US chuan 5th generation fighter jet F-22 Raptor som pani z ask airbase Poland a chop vet rup mai F-22 Raptor paruk chuan central Poland an thleng to nge heng fighter jet te hian Russia invasion lakata NATO ramte an veng don ani United Kingdom Royal Air Force Lakenhead base omtur F-35 squadron ni US in alo tir chuak taboka ten President Biden chuan Poland rama Army headquarters thar khon le tum nia soyani bok Taiwan boina chu khovel in atur tangal China chuan military drill anei mupa Taiwan chung zona te missile an kap reng boka Taiwanero beram a mulme tu ma ngoi renga loading ang mayen eng ma kap chuak ngam velova military drill han chan let ngot la chu adik don chi asilo bok nen boruak hi atang rufio mai CIA director hlui John Calver chuan China military drill hi dan pa ngai ani to a Nancy Pelosi in an du lo zong thilati luiti an tarlan na mayani ati Taiwan boruak awangin Beijing chu climate change agreement atangin ain nuk dok ve ngala United States nen hian eng thila po malak dun adu lo ti achianga kan chen na khovel sikle sadang lam na satto ziala hi kan reveka superpower ramten man lak lo chuan kan climate hi a extreme zual zel don ani Antonio Gutierrez chuan US le China chu climate agreement anga maladun turin angena superpower ram ni tetelovin a hlo tling theilovang ati US House Speaker Nancy Pelosi in Asia ram atlo boruak hian international politics athak danglam na sa hle don ne na lang Taiwan hi ani na taka chuan China ram ania one China policy hi adika Asia khomol pui him na turani tia United States malak na soisel tu an pung zela Nancy Pelosi in South Korea atlo khan South Korean President Yoon Suk Yeol chu vacation mangin alo ombo dai maya telefonin anin betaringot mayani South Korean National Assembly Speaker Kim Jin Pyole official ten US Speaker hian lo dong songani thilchik mi te soidan chuan South Korea hian China athlop deuh ani lo po in ti thin ur adulova chu wangin President Yoon Suk Yeol hian Nancy Pelosi hi ahmudu lovani antia adik theivio ome Russia le Pakistan hi chuan China hi an thlop sa rima
Middle East atangin United Arab Emirates UAE point China chhawp na thu an ron puang vele tabok UAE Ministry of Foreign Affairs chuan One China policy an chhawp thu an puang non le a United Nations chu Taiwan buaina chingfel tura mala thui turin an ngen bok US President Joe Biden chuan Middle East atlo zo chau khania ma se UAE chuan White House Foreign Policy atangin an kal ran to thuan soya East le West ram tenen in lai chin na siam an tum veta a US policy anga kal reng chu hlok na omlo anti veta deu ani mel Ukraine invasion thua po Saudi Arabia le UAE hian Russia andem du reng lo maya Middle East politics sa hian United States hi an ran san tran don ta ni na lang tun kum som kal ta chung khan China le UAE hian agreement som nga chuang an ziak mana kum sa ni le som pa kwa phei kha chuan agreement som paruk lai an siam manani Beijing Winter Olympic honna programa po khan Xi Jinping le Mohammed bin Zayed Al Nahyan te anin muwa Jinping chuan UAE nena free trade agreement siama du thua soya ma an langal mek Iran Syria le Palestine te point Pi Pelosi in Taiwan atlo hi andem thuan puang ve boka China lamtang le United States lamtang in chiar puyang ani ringot mayani hi Khovel ram tam takzinga abikin India angte hi China dikzoka United States hi alaro puizok tipol hai ankat nuk ve boka India hian China nen border issue nei lo pheisela chuan lungthu pathum military bloc ro pui tak China India le Russia bloc kan muarin Syrian Ministry of Foreign Affairs chuan Pelosi zin na chu international dan pal zut na nia China ram zalen na le inpum khatna azza lovani anti Iran Foreign Ministry spokesperson Nasser Kanani chuan Pi Pelosi Taiwan visit hi United States in ram dang in rail bol na le za omna an noi chia thin zia tilan fia zual na mayani ati Karmasa Khan Iran President Ebrahim Raisi le China President Xi Jinping te chu telefonin anloin bia a Iranin One China policy at hope zia President Raisi chuan Jinping ahil Palestinian Authority point China lama antran thu sayin One China policy le China ram zalen na nual suat na mayani ti in US malak na an soi sel ve bok ram tam zokin China an thlop loe mo po ni se tunlai bo ruwa ka poimo ta berchu China ram then te hian China an thlopem ti hini China state run media the Global Times chuan South Korean President Yoon Suk Yeol Speaker Nancy Pelosi mu du lo thu hi a tui pui viu maya President Yoon hian chuan lama siam ni in China chuan angaya South Korean Foreign Minister Park Jin po Asian Foreign Minister meeting mang turin Cambodia azin boka Pelosi mutur Minister poimo an omlovani Pi Pelosi in South Korea atlo lai khan South lam President Yoon chu Seoul a chen na ina a oma zan lama Korean actor tenen choluyan kil boka US House Speaker mulo nana chuan lama tan chuan ane vedeu bok mani kumsa ni le som panga khan Pelosi hian South Korea alo tlo to a chumetum chuan President Park Geun-hye le Foreign Minister Yoon Byung-se tenen anin kom hloma tun tumero ame hring andang lam tabuka South Korean politics po hi US foreign policy atang hian kal khanatum vetan ni te po inalang United States chuan China khinnan chip 4 dinatum le mek ni inan soya chip 4 a hian US Japan South Korea le Taiwan te anom donani South Korea hian chip 4 hi athlop chialova Nancy Pelosi hian chip 4 zom turin South Korean President hi anor anringa chuwangin President Yoon hi abibota ni inan soi United States hi South Korea thopui thatak mayania tin China po aram then ani mai baka trade partner lian tak alo ni ve boka atu ve po hi abe che theilova
in lai chin na tha siam ve hi president Yoon sarkar malak na tur chu ni na lang ve boke United States hian NATO Quad AUKUS I2U2 te adin to a tuna chip 4 din le atum ni na lang le a hei hi House Speaker Nancy Pelosi zin chan ni taberi na lang ani ole khati zong kha tuntuma international news le politics lam kanan soi thei chu ni a ngai khatu zong song te in za chunga kan lo me